Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? Hi everyone, welcome back to my channel. I'm video today. I'm going to show you how I created this look, which is mainly focused on monsoon season. Although I season monsoon gida focus to we high se kai kino higher kanda monsoon gi matam da de kuina keba matam da foundation tharaga powder tharaga kanda mai se kai haini langba or mai se makeup naptaba matam oibudo adu oedana ko aduna sigi video today I'm going to show you some tricks. Kamaina amaina haidi lang bakot podo tawdana bagidamata kamaina makeup tawgani magi steps khaido adugi matangna khara include tawjabane aduga mayam sigi video sidadi oily natraga combination skin khaida koina makeup tawrakanda kamaina long lasting oina thamgani haibado adugi tricks su yawe haibadi akoina maido yamna oily oiragadi kera kanda kai haigani foundation tharaga then powder amuk tharaga hana ilanga leidana adu which we usually call as ironba hai tare ko hai noi nang mai irole ga hai nei dana ko vai do hai ne adu ko mudo ka maina prevent tawgani haibado adu avoid tawningai gi ai gi sigi video sida loi mag include tawe. So I hope you guys watch this video till the end adune ado makeup how to say. Mayam any makeup my trikanda my skincare hana fatana tawgadawne buko aduna first thing first I first Dermavive ki Hydra cleanser se sigi sina mai ta jare sigi products I use to boyam na kuira bane buko yam sunungai sinaba. Then next I use Touse Himalaya refreshing and clarifying toner se I use Touzerani sigi toner se use Torba matungda Neutriderm ki vitamin E moisturizing lotion se si amu use to doine. I love this moisturizer kay gino hire kanda si se moisturize katang nataba primer ki type ta su ek tawe bako aduga aloe vera gel sina under eye cream ki type ta ek toraga use to doine sigi aina rub tawri se si sina amu ka hain kita warm up tawbodo adudune. And after this I balm ama dairani aina use to isidi dum just Vaseline original dune. So we are done with pampering our skin, then let's go straight to the makeup. Ahanbada setting spray ama use to doine haidi mai si am oily oiragadi makeup taidrikanda setting spray ama hana use to basa si am darkar oye aduga aina use to risine Revolution gi makeup fix pro sine sigi matungda sugar dagi illuminating moisturizer set na 02 pink tripping hari base use to zerani aduga mayam sigi video sida aina use to riba pot khudimak description box loina ma hapjaramge. Mathangda in color dagi loose powder ama use tawrani oil yam thokanba mapa singda powder do khara khara tai doine ba aduga mayam ai oina di laibak ne na to ne khadang si gaise sai sida oil yam thokale ba aduna sai mapa sida khara khara tairani aduga amu powder brush na powder ahenba mai da pakhobodo adu shu mo hapena thuani aduga aina use toriba foundation zina Maybelline gi super stay foundation ne adu sigi foundation je oxidize tawe ba ado haidi ahamba taiba kanda wow ba adu ngahak leraga set ama handarakpodo adu main tawe ado foundation taiba kanda khutna khara katang lauraga jaga jaga akhanana khangatlaga khatang hana taibane ba sigi foundation taibise sumaina foundation je tairagadi yam ka hena foundation hapjan bado adu oideba aduga akhoi mai da line gumba crease gumba thokpodo adu thokpagi chang handa halle adugine thangda foundation sponge na mo foundation je set tawrani ye still wet and wild gi face primer se use to doine sigi primer se yam highlight tawbudo adu oeba ko so the thing is primer siga foundation ga mix taw doine ba aduga aigi highlight tawningba haidi aigi high points khaido aduda tai doine aduga sugar gi eyeshadow palette ama use tawraga contour tawrani haidi aigi laibak ne adagi khajai ne aduga khadang ne sida contour tawrani naton su
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨꯒꯔꯒꯤ ꯑꯥꯏꯁꯦꯗꯣ ꯄꯦꯂꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯗ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯥꯏꯁꯦꯗꯣ ꯀ꯭ꯋꯥꯗ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯠꯅ 01 ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯒꯔ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯥꯏꯁꯦꯗꯣ ꯄꯦꯂꯦꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯀꯂꯔꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯣꯟꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯂꯔꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯄꯤꯁꯨꯝꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯛꯁꯜꯂꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯦꯜ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯁꯨꯝꯁꯦ ꯌꯦꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯏꯀꯥꯗꯒꯤ ꯑꯣ ꯃꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥꯎ ꯃꯥꯁꯀꯥꯔꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯁꯀꯥꯔꯥꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁꯨꯝꯁꯤꯗ ꯌꯦꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯁꯨꯝꯁꯦ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯇꯣꯡ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ go and try this product. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯁꯨꯒꯔꯗꯒꯤ ꯑꯞ ꯇꯥꯎꯟ ꯀꯔꯜ ꯂꯦꯡꯊꯅꯤꯡ ꯃꯥꯁꯀꯥꯔꯥ 01 ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯠꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯁꯀꯥꯔꯥꯁꯦ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤꯛꯑꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ Next we are going for bronzer aduga aina use toriba bronzer se sugar dagi contour de forge mini bronzer ne aduga magi set na 02 woody wonder ne mayam si season up yam nungai aigi di loidore aduga mayam sida seasonariba brush e magi masak se haidi naton gumba shape gumba pirakpa khajai gumba khadang gumba semakpa matam yam nungai ba brush to oi aduga ai maida blush amuka tairani blush tairaba matungda ai eyeshadow da chatlani aina use toriba eyeshadow se ngasai gi bronzer do adu do na dum eyeshadow dum oina use toradabane ba adune aduga lipstick taidrangai mamangda lip balm amuk tairani aduga lipstick sina make ki lipstick ta Russian red oidoine set se ado mayam Russian red se aina yam pamba angang ma chuda yam pamjaba lipstick to oeba ko ado shigi matungda aise loire na khanbane ado khangde ai highlighter yam pame ba ko so ai highlighter mo happe aduga mayam aigi di shigi highlighter se shigi tang season ai ba do mamangi makeup ki video amada highlighter se karam highlighter no na hange na ko ado shigi highlighter se revolution gi highlighter ne sofx na haye ado aini ngai dagi use to products loina mag ai description box loi happeram ge ado mayam adum check to biyo aduni loire ke basu so shigi makeup si tawradi mai do yamna kai hagani crack chatpa khotpa makeup ta langba khotpa do di tawroi aduna sigi makeup se I hope this is useful to you people, to you beautiful ladies out there adune ado aigi video se ngasi yengbibagi damakta haibadi loiba phawbi yengbibagi damakta thank you very much and also keep supporting me. Love you all. Bye. Let's take it